Ayinanga mina guys ngiyavuka 6 lapha ngitezini nathi ngishanile bala cause August uphelile umoya ngikho sanqolisa amarele yarikale ngiyenzile kahle guys ngitezini nathi ngilani ngishayile ngishaya dog style once ayingisho ngishaya vele ngithi mshana namuhla ngiyakhipha athi ngikimikise ngithengele izinto ezimnandi ayivele simshana sisho sithatha iwalk lapha sokho ayimshana wami vele ungokhise vele 1 hour ke mandiyeni guys namuhla ngizitshela kahle yabona lo ngifuna umukhise 10 kilometers ayi uthi uyajika yabaleka ngithi wena mshana uyahlanya ngikuzubaleke ngigijimisa ngikubamba ayabona lapha sengiyamgijimisa uyabaleka ngithi ye baba woza namuhla kumele uwalk practice ayingisho ngimqhubula vele ngihamba naye ngenkani mandiyeni phela sengimtshela ukuthi kunechiri lapha kamakhelwane ngimtholele wena ayimayile umshana lo negwaba abangazi ufuza ubani ngathi ufuza umunikayiza wami lapha ebathu mechanic avele ngisho ngimthatha ngimisa kulicheri icheri ufuna umhaka umshana wami ufuna uyikhawula ayi mara mfana lo shimane lo ntayazi umshana ufuzanga mina manje kanti unjani icheri shimbamba ngehaka lapha ihaka anyeke gwaba la khuphuka nangu amadola ngena amanzi bawela phasi ngitala la abafazi guys bobolekile empikweni yabona bas pick up kanjani masi down asho vela pick up avela ayi fast siye mandiyeni sifike mandiyeni ngithi mshana ufuna na mshana wamakazazeli next ubukela bu my friend yaqala ubabona phela ayingisho ngimthengele stock suit ngibamba sona mshana le stock suit lesiyophecha ngasolo baby lo ngikufakele yena mangifike endlini itazi nathi ngeze cause kumele ngiyokera guys ngibonile bangiphila imali abantu abangithandayo yokera ayingisho ngeze inhloko yami phela ngifuna ihlubo izinto ezimhlophe mase ngifika lapha esalon sibethi mara lo bhuti unjani manje ngisho ngizula fast ngitazini athi ngikake eqala ngishechele fast ukuthi mangigeza lenzanto wonke amapurchase abeclean angitazi nathi ngothenga ikota phela la ngikera khona sekudeni guys angithenga ikota nedragon lapha ngiyabona vele singoyidla fast ayingiso ngishange bite ayinangibona guys ngiyehlisa ngedragon lapha njengoba mama Enzo ngeSaturday ayingitazi nathi ngiyebank masinya ngokhipha imali ngisho ngikhipha imali phela ngikhipha imali ukera guys sengifuna ukupatra maye ayingisho ngifika kupatra wathi ngizigama phela nolizama izigcina bongangama wena yozibhlungu ngagcina sengikhala lapha awupatra wathi yazi ngifuna ukushaya sinye style spline kakhulu ayisaqalile vele ngamopatra lapha usho uyangibamba lapha uyangigunda lapha ngitapatra ngicela ngenze ngibe muhle ngifuna ukudla abantwana izupatra uthi yabona ntwana yami ne mangiqeda ukukuthrima la amantombazana wonke kule strata lesi azobe ekhala ngawe sa ngiyakutshela boss ayipatra sikangithethe lapho ngeze inhloko vele ngisho ungugcobisile izinto zakhona lapha yabona la sengimuhle vele ngitazi la ngidla abantwana ngibona guys ngichama njani ayongifuna kwa mangidm yadla cherami egazwana ayingisho vele ngihamba lapha sengishaya ishante sengemaplazini guys emara nami ngithanda izinto hawu jikijiki sebangibeze emuva futhi lapha ngitama rezina ngina stress emaplazini ngeke bathi bayadla phambili la amangibuye ngitazi nathi ngigroove ngihlangane ne-out yami uphira lapha emgroove sengigezile guys ningamangala angisho ngibamba umratha lapha nathi yazithina manje besithanda umratha njani hayi guys bekumnandi lapha inkhona